تماشاوانên hêja em berdewam dikin. Mijarê derbasî Diyarbekirê dibin, akademisyen Wahab Coşkun mêvanê min e. Silav bû TKK'yê Wahab. Kek Wahab destpêka hilbijartinan de jî gava got proseya hilbijartinan dest pê kir. Dihate gotin ku dengên Kurd yek alî kerin. Niha gava got çarojmane ji bo hilbijartinan em dikarin heman tiştî bêjin dengê Kurd diyar derin ê hilbijartinên Tirkiyeyê? Merhaba Kekim. Divî hilbijartinê de dengê Kurda gelek giring via emzanın. Çünkü wexta em lê mêze dikin du heb namzetê mezin heye. Namzetê yekem Recep Tayyip Erdoğan duyem jî Kemal Kılıçdaroğlu. Vana wexta em lêkolîna lê mêze dikin vana dengê wan nêzîkî hevdûyê. Li ortê hilbijarê Kurd henin û hilbijarê Kurd li kî alî kî bisekinin piştgirî bidin ki ihtimala mezini ew ki ew vî namzetê divî hilbijartinê de xezenç bike. Bi rastî tenê ne divî hilbijartinê? Hilbijartina 2019 de meviya dît. Wexta AK Parti piştgiriya Kurda digirt li bajarê mezin serokatî giştî xezenç dikir. Fakat wexta AK Parti piştgiriya Kurda wenda kir li İstanbul'e, li Ankara'ya o li yazdı bajarê mezin serokatî jî wenda kir. İhtimala mezin ew ki îro jî ji bo AK Parti piskirekî mezin viyayê. Yani em her derin mêze dikin dibînin AK Parti divî ew ki de divî hilbijartinê de piştgiriya Kurda wenda dikir. Viya ji bo AK Parti o ji bo Recep Tayyip Erdoğan piskirekî mezin xuya dikir. Wahab em dikarin bibêjin ji ber ku Wahab em dikarin bibêjin ku AK Parti û Recep Tayyip Erdoğan mesela Raya Kurd Belê em dikarin bibêjin ku hevpeymaniya Cumhur û AK Parti nikarin bersîva Kurdan bidin, dengderên Kurd bidin ji ber vê yekê dûrketine fermokekeyê rastı yani tabii yani jiddu hazar dudiye hatta iro vakti amle revşa siyasete bizedikin hem de binin le heremi de nav Kurdade AK partiya duyen bu gelek parti ki mezin bu viyaji hinki hissedemiyor bu yani AK Parti le Ali Abori gav davet AK Parti le Ali Demokrasiye gav davet AK Parti le Ali Perskreka Kurd gav davet fakat 5-6 sal ji 5-6 sal de hatta îro em dibin AK Parti divan qadade gelek siyaset axu guhertî yani mesela li alî demokrasiyê de jî li alî çareserkirina pirsgirêka Kurda jî AK Parti siyaseta berê namayişîne wexta vî siyasetê namayişîne daxwazê Kurdan lê bersiv nade bersiv nedê jî çaxê wenda dike yani piştgiriya Kurda wenda dike Vakta piştgiriya Kurda jî ki AK Parti siyaseteki gelek netebe perver dimeşini fakat vî siyaseti ji bo AK Parti em dibînin ki çareser nabe. Em nêzîkahiya hevpeymaniya millet girêdayî pirsa Kurd û çawa di nirxînê kek Wahab. Keki yani bir rastî der hakkı bir meseleye de pir siyaseteki zelal alî hevpeymaniya millet nişan ne dahi hatın hatta îro. Tenê dibin em bi riya demokrasiyê vekin û bi vî riya demokrasiyê de em vî pirsgirêka Kurd çareser bikin. Fakat ev çawa çareser bikin. Daxwazê Kurda Çin'in van daxwaza çi bersi didin livra siyaseteki şamber li alî millet tuneyî.
دو حب تعهد توان هنن دبن امی وی سیستما قیوم راکن ویا یکم آدودی دبن امی بریار دادگاه هاتننداین امی وانا بینینجی ویاجی به راستی به dava doza Selahattin Demirtaş girdiği millet hevpeymaniye millet be beri her tişteli Türkiye gerek em normalizasyon eki çekin. Devi normalizasyon ede emkarın perskiriye ka Kürt deriya demokrasiye de bu peyvin viçağı em çareser bikin. Tişteki dineci de bejin dibin emevi mesele de parlamentoya de çareser bikin. Le aliki dine eme çareser nekin. Zaten HDP bu via pişkiriyahu da hevpeymaniye milleti de. Raya gişti ya Türkiye bir gişti keki vahab. Gihiştiye bir baveriye ku. Beçare seriya pırsa Kürt demokrasi de Türkiye ne mümkün pekanda. Pırsa min gihişte te keki vahab. Keki vahab pırsa min ev bu yani raya gişti ya Türkiye gihiştiye ve baveriye ku beçare seriya pırsa Kürt demokrasi li Türkiye ne pekane ne mümküne. Bele kekwa. Kiki Cemal min pırsate bir tamamı ne biz? Keki vahab beçare seriya pırsa Kürt. Yani mümküne demokrasiyle Türkiye pek vere raya giştiya Türkiye ve derbarede gehişti ve baveriye. Kiki min pırsate براستی رaya geçti 5 sal beri ya 5 sal beri der hakkı bir meselede daha revşeki başta bu. Yani nüha revuş haraptır gora ve demin. Beli. Spasiyat etkim ki Vahab Coşkun akademisyen. Yani Je Diyarbakır'e gelmem.